Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bariter langsung ke markas, ke kantor. Kantor bos. Ke kantor bos, Ini kantor kantor, soalnya kantor wong tani. Jadi iki bos. Persiapan perlengkapan alat panen jagung tit. Alhamdulillah. Jagungnya Wis nandur nah. Hah? Nandur nah. Iya tuh cawi. Bawa. Apa wi? Buka nih kono. Apa wi? Ya, bontot sama sarang bontot. peralatan. Salatan iki sakit itu enggak nolak kan ya, teman-teman. Ya. Sisa tikus. Angkruk prosesnya lagi 100%. Lah urungan yang persenan. Lagi Ngopi sih, Bos. 60% bos, lagi 60%. 30%. Lah pakai kurang loh. Berapa kurang sih sih? Sate kingko. Itu kono Molek. molek. Mau milek jenenge. Panas sih. Mau milek ben gula pintu wong iki ben adem. Di outfitku hari ini Waktu itu dapat trapes toh. Kene mau. Berat. pakai kaos kaki, enggak panas. Ya kena. Ngajar gigi. Oke. Trapes. Loh, iki manyen nih. Oh. Banget kode kalau udang Taiwan. Kita betalen ini enggak? Banyak apa ditaleni monggo ngene ya. Masih ceklok. Ini. Aja bos. Tesnya. Sekolah, Jelali, surat di STNK, BKB, surat nikah, wis komplit. Kejariku kayak cok kena kan. Ya aku tuh Iki kejari. langsung digendong. Ya, Tak kira dikae kae. arep anu jagung. Ini mau kenapa ane mau gendong. Ora gendong kenapa ane. Dadah. Lagi pi.
Gak gawaret lah Yas. Gawaret ah. Orang gowo. Dah Yasi gak gowo aret. Layak bisa sama ada nih. Kenapa? Lagi cekungku. Cek kupas. Duh. Iya kowe dhewe seneng kene. Ayo ke lo dibuka sih. Buane kowe kok Mas. Wah. Bu. Kak rule Sadra buake ke. Ning kulon lho. Iya toh. Oke, jadi dilepas. Nak jagung. Ya, Bu, panggangnya ketok nih. Loh. Nah, Kon bumbu kumbar enak. kemarin nak kudungmu lo cepot sik. Yo, ketok lo kudung. Kudu biuh lo. Ben. Aku pala ketengah. Ini sak sepat sak kan. Lah. Buka iwuh piye to? Ki apa? Nah, Lop. mulai ketok to, ketok ayune ya. Untuk Lewean. wewean bos. Nah, Bayas, mangan. Ayo Bayas, ayo. Emang ya. Bos ki ngger wong dua sing ngemek, soalnya gue ngolah wong bos. Sing blok kene aman lho Chandra, ganti anu. Sing kidul lho Chandra. Aman. Apa kok kidul kono piye ya? Kadung kok kene kok. Sesuk kok kono. Iya. Loh, ki bisa tak kok malah ngoncek ki? Oh ngono. Bos. Kan aku bos. Oke, jadi kita makan. Manen bon ki aso ya bos, manen bon ki. Oh, aman. Ayo Mas, nare Mas. Ayo. Ayo. Loh, iki ayo sarapan bareng, iki sarapan neh. Heeh. Yes. Saiki oke lho. Nggo banyak kita. Heeh. Bila. Lah kok gowo? Nggo sak digen karo sak kuwe karo sak tengah. Alah yo. Kuwe engko cukup. Engko nek gak cukup. Sak digen yo. Enek sak digen cilik. Nah, No. Ayo mari ya. enake. Mantap Pol. Mantap bos. Oke. Oke bos, jadi update gue hari ini. Pokoknya terima kasih yang sudah menonton videoku. Pokoknya terus video-video berikutnya. Tetap asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas punya teles.